Kasi nakalibro piso Wow, ela usto. Makarini. Mm-mm. Wari, naging Oo. Mali-mali na rin kayo. Learning materials na Distant kayo. na yan, yung senior high school mo. Alina po. Anyang, Anyang may implement niya pa yung MTV, MLE, mga grade 10 na ako. Okay. So, ito. And dito pero pinakikulaban rin kayo. school, kin Don Bosco, English kayo na. Opo. Actually, yan, either English or Tagalog. Actually, tinuki na kami rin kanyang may implement ang English or Tagalog only policy. And weird kasi akit mo rin teachers me, Tagalogan na kami, English na kami. Pero kaya rin yung classical wall mo hindi, akit, narandaman mo ng mga pampangan. Pero ito balikan ko yung pin ito kitang MTB, MLE. Ang kaya ko na rin mapila na learning materials na akit mo rin kapampangan na kahit resources na. Mali-mali la grammar. So mga paisip ko na yung ginawa ka rin. And it's understandable kasi naman nagpasing kapampangan king grade 1 or what like who would you qualify as a kapampangan language educator when naman tiruing kapampangan language king schools. Pero you do not believe then in a national language. Kailangan. Kasi wala naman Filipino nation. So, sorry, sabihan kay Kenita, it's a very controversial topic. Yeah. Uling reject din nga nito, i-cancel na ako. Kasi ala naman Filipino nation. There are Filipino nations. Yeah. So, ito yung pilit ng didesign ng gobyerno tamo, na in country tamo, yung Balenta mo, is a country of many indigenous nations. Nations la rin, bangsa la rin. O na yung family date ang idea yung metong tamo mong bangsa, yapining Filipino. Ako, makarelate ko kaya kaketang amanwan mo ngayon. Kasi para ka na ako, panuan ang kitang thesis na tayo pa disnan bilang Pilipinas in nationhood. Tutok. Kawa-kawanita pa talaga. Pero Ang nationhood, Pero itang kami Filipino kawa-kawa nga ito, man negative ito eh. Rene mo, bisang pag-control kaya tamo, pimemetong daktamo, bandaktang malagwang i-control. Ilang mga nakit disadvantage kaya tang... so that is not equivalent to regionalism. Aliyo, ito yung gagamitan tang excuse ang pamatakot para pamilit daktamong maging... Kasi at what expense itang nationhood daman mondo? At the expense of our own indigenous languages and cultures. Itang magin kang regionalist Well, istong alime lalon o eme papalub itang konteksto na ning pangakapampangan mo ketang bangsa mo itang pero oting aintindihan tamong nation no Filipino at Tagalog yamo. Kabang yung Tagalog metong yamo kareng nasyon na ning Pilipinas. yung sasabihin mo yung Tagalog nasalita da ring Yung Filipino ever since na yung Tagalog yung making national language awasan tamong Filipino. Anything Tagalog became Filipino. naali dapat. Halimbawa, yung baro... Mas ina rin ningdeng Halimbawa, Tagalog. yung ilalong yung Philippine history is simply Tagalog history. Nung basa mo yung Philippine history, yung lulto na utang tayalog yung kiyaktamong independence, karang Tagalog, ato rin bayaning kapampangan yung Philippine history. Emo naman sasabihan na, emo naman ninigate. Alin mo dapat, pero absent lang. O absent lang yung Philippine history, rin bayaning kapampangan. Pila lang yung Philippine literature o Tagalog ang Philippine literature. Anto rin kang Cresot, halimbawa. Anto rin karigalura, anto rin karifaardo. Alalo yan. Agad nang sabihan regional ya. And yet po, tang luguran may ini, sabihan regionalistic kada. Merong nga rin tang kaya, itang pamanyulong da idea na rin languages, dialects. Wow. So, ito pa mo, medyo mga paisip na ko. Nano yung difference between the two? When you say dialect, versus language. So, yung ipakaintindi ko, yung dialect, it's the many versions of one language. In a place. So, ating king misong kapampangan, ating may yaliwang dialect sa ning kapampangan. So, blang mo, ating dialect king Mabalakat, ating dialect king Guagua na may yaliwa. Kapampangan language. Yes. Pero palubanan ko na yung linguistics na So, uling kay. King linguistics, atin criteria to distinguish language kin dialect. Ang criteria nga itayabit ang aman mundang mutual intelligibility. Yung pamikaintindi ng metong at metong. Okay. Halimbawa, nung inaidya natin niya sarili ng paralan pamanyalita, at ako ko sarili kong paralan pamanyalita, nung may sabi kami, pero may kaintindi kay paborin,
Pero yung sabihan, yung kaya dialect yung ako dialect ya, ning metong mong language. Walang may kaintindi kami. Nano pata, nung yung Ilocano po, Bisaya, Misabil, may kaintindi. Yung dialect ng one language ito. Yeah. How will they understand each other? May kaintindi la pa mo rin. The Bisaya, the rin. Ilocano and the Bisaya. Oh, either one. Managalog lang. Ali, kanita pa naman Tagalog. Wala pa naman Tagalog as a national language. So, in paralan kanita, in bridge language, they use Spanish, they use English, o kaya, mabiyasa ang Ilocano yung metong, mabiyasa ang Bisaya yung metong. Makantay paralan kanita. In fact, yung Kapampangan, yung classic example na ng multilingual na tao, uling palibot yung Kapampangan. Lalo na, nung biyahero yan, na retang mga lakal. Ren kilala kong taga Minalin, biyasa lang Bisaya, uling bibiyahe lang hanggang Sambuanga. Biyasa la rin Chabacano. Pero taga Minalin la rin. Rening Aita, kay panis mo lang tala rin Aita, katutubo, na eno man may garal din, mababaw la penigaralan din na mo. Pero ito kilala kong Aita, pituya languages balo. Grade 4 yan mo. Kaya siyang Aita maganchi, salita naging kay, salita naging mabalakat. Kaya siyang Aita magindi, yung salita da rin kimporak. Kaya siyang butulan sambal, yung salita da sumangid da bunto. Kaya siyang Tagalog, kaya siyang Kapampangan, kaya siyang English. Kaya ba? Biyasa pang Ilocano, uling din ka mag-anak na San Marcelino lang. Ring tuglungan kasi makanyan mo rin wala mong kritik da ring alo akong kalaguran ka na ako. Sige kakritik mo yung Tagalog pero naning maging bridge language yun. Ito yung paniranin ko utang ka na ako. Sige, pen mo rin kayo pagdala niyan. Pero ako informed king practice kami king community development whenever mag-organize ka. Atin community integration. So, patse mumunta ka kami itong community, pwedeng ilang mag-adjust kaya ka. So, yako dapat yung mag-adjust karela. Dapat yako yung makisan metong karela. So, syempre, if you want to be integrated with the community, kailangan may panag-araling aldol dong pamibiyabiyada. Kaya may panag-aralan in karelang amano. Kasi nung mag-community organizing, kaya man malyarin na ila pang mag-adjust para kaya ka. Malyarin na ding tao pa yung talagang alalande pa yung ways of living na para kaya ka. Kasi for me, blam colonial influence na nino pa rin dayo, ila pa yung talagang blamo santuan daw, ila pa yung gawandang ari, ila pa yung malilyaring muri. Ali, bayo ka mag-organize, dapat bihasa ka pang makipag-integrate. So, itayin ka na ako. But still, kaning bridge language ini. For example, itang experience ko king Cebu, karen kem Bohol, o karen niyan yung Visayan speaking provinces, no karen kumangsalita kanita. Mas buride, I appreciate them pa English kaysa aking magtagalog ko. Pero yung sasabihan ko naman, karela kanita, colonial language siya naman in English. Pero karela, colonial language siya rin in Tagalog. Kasi muna, salita yung dayo, karela. Ito naman sariling salita ito. Ikatamong Kapampangan yung tatanggap ting Tagalog bilang sarili tanga mano. Kabang ita na yung manaman ng Tagalog. Itang idea tamong nationalismo, masyado tang menuwala. Your argument, kaya itang community immersion, nasasabihan mo, nung nano itang lingwahe that can serve as a bridge for us to understand You each have to other, learn me being a Kapampangan and them being Cebuanos, is English. So that's the language I am going to. Kailangan kang mag-effort. Pero break rin pakibatan tayo itong ante mo kitang pisabihan niya po. Between Tagalog and English. Yung English, man magkanwaring sarili kong amano yan. Balong dayo yan. Yung problema kin Tagalog, nyapit din Kapampangan nung Kapanangalo. Nakal din manuhala kitang lalako ng sariling wika. Aliwa kaya uling masyado tang malapit. Kaya bayarin to, syempre. Kaya bayarin to. Ang pong masikan niya influencing media ng Manila. Kaya raklan ka rin artistang idolan da rin anak. Tagalog yung nakakit ang gagamitan ng salita kin TV. Di kami, yapin mag-struggle kami bilang metong media organization, uling sobra kaya kalapit king Manila. Balo mo yung milyari kaya kami, may pandemic, di may lockdown. Okay. Lockdown, may fast-tracking digitalization. So, digital. Puro sa lamang Facebook, YouTube din tao. O ba't rugo mang programa kami?
kakamuanan da kami reng manalbe. Na taga Keti, na taga Tingnan Keti. patula. Ang sabi da kaya kami, hindi naman ho kami Kapampangan, yung mga nagtatrabaho lang ho kami sa Pampanga. Paano ho namin malalaman kung anong binabalita ninyo? Hindi, Kapampangan ho kayo ng Kapampangan, pwede ho ba managalog? Totoo yun eh, pera biro. Pwede ho ba managalog kayo? So, may ka-dilema kami. Yang Choco Japan, yung NHK, Adwayo version. Itang NHK Japan, itang Japanese siya nga ng NHK. International. But NHK International, it's practically the same news in Japanese and then dubbed yung English. So, sinabi mong kulturang Kapampangan, lingwahe, language, yung Yung vehicle na, yung medium na Okay. ng kultura. is it a dying language? Is our culture endangered?